Пелегоне пиріне пулдарулы хушкнезем терлі шкула жетмедірішіш, візенжі сауынышлы саман сәмбе, веренюрі шенелік семшінжен черетлі сюжеттіра қалаза қадардат бар. Садик песів бұллашса шкулзак кебе балажаганзем көжал каллех никшан хинжен ютла. Чывашен чулыран жул шені рекорд шабат тезенде юрад. Шубашкарды херекшитчімі шкулда сымахран парты хушыне бұшлазалараганзем валле твада глаз хадерлене. Пирин школа пинде икс чербуна ача келеші. Бізенчен шер выдриге ача премеш класса жезем. Вундымыш класс ебір жапыр иге профиль, социально-экономический, тогда технологический профиль. Тогда пирин школда пилик кадет классы веренеші. Үрі елаба аслы классра веренегензем пірремеш класса каяганзене оны жузунжеш. Пөлі сукма кебе тивешлі ұтса дұхма телейзунза шкула алыран жавытса кежеш. Шак ку нача земжінде аша амышышінде хумхануллы заманд. Пиде хыды хумханат бір. Мінжінде зен берін вишім жывыл. Юлашки тепренжіктемелі бірміш клаза гаят. Пөлі гөнеш кулзенже ачазене вальс ташлаттырасыде ыры дәсліх. Шенеліксен бірге галас пулзан, республикариш кулзенже халі кашне ер патшалық гимне юрланынжен бұшланы. Шавынбеге халі пөлі жүржезінже воспитание енебе ішлегенсен канашлу жезем бұр. Федерация проект жебе келе жүлін чываш енре візем халі тватшырын. Чілхезембе жығынны идуземде ұры жаныш парашы. Аслы классынже көшалдан иккіміш ют чілхене хистезе верентмәш. Тыван сымақ вара хышпыр шкулда ытларақ яныры. Чываш чилге учителі болза ебе кушкулда хилімші чешул ішледі. Пирин чываш чилге сихе жезем кажал ешул тада бұзықрақ. Піргіміш классенже игезеге теверенет бір пилік міш классенжеде ажазем чывашла калашашын, веренешін. Візем шене кымылдуым ба, шене хавал ба келеші. Но кашне жула хебір візене пиде тепленгі цейлет бір віземде пилі шкула келме пиде хавас. Андреян Николаев ячелі вұннымыш кулвара пөлі көні ұтмыл жылғы юбилейне баллы дұры. Самахмай Андреян Григорьевич тенже ұшлық недухныран бада ұлды дежетке жыл жетірі. Мұқтавлы ендеш ятне ұпыраган шкулда веренеген пинде жыра жажын шағы ұры үмітсем жүрадаган сываплы замант пульжы. Чывашин галарым валли Алексей Енейкин, Евгения Зиновьева, Святослав Петров.